Benne yen who say na despite mpo nyi one city Emma Odo Broni da emo Akosua Serwaa na eje benefit no. Akosua Serwaa na waji agba na taa so ebi akoma ne mma wa anya maame no nko an oji yo ode maame no ede ma ne mma ene yen who say sana 100,000 okochi abusiafo e no di mo mani onu di medifia e no ma Akosua Serwaa ka eni sika because no we ye wo Holland bi good and papa she therefore ya ni nyina ma amonte ameka o eno di omo benefit na amonte ma amonte ameka It was on offing pacho mommy offing girl say why na wo comment say she mo chon kwasi asem no mama say wa kwasi aba no crampo wada wo ni Holland fie mu mama say one na ni tan to say one kasa na wo comment say she ma nsem bi kokoko so wo TikTok yes ketwa say despite edisika koma Odo Broni wakoma Odo Broni sika na nya Akosua Serwaa no de koma no TikTok fo anche na video mo asam for na ba bonten say ai da sika no wanfa nkoma Odo Broni na mmom ode koma Akosua Serwaa ni Akosua Serwaa no oji benefit na mmom nipa no no tena lumba ho to tamodi wu ende onu onya benefit bia nsem sei na TikTok fo mo so dia ba bonten ekeka me no ne nim tan ne ho fun no ani blue se mo mama say one dey be ye na amana ko dede because mama say one mama country for your information she is a nobody ni hu ni ye onfaso ni hu ni faso bi ni takra won faso kwase asem akwa today ye hit you ya ye hu your friend is a platform where so we have always tried to be women we are the if you would then kwase asem ba he so anopa we ya finish you kwase afo mama say one mama Akosua Serwaa who the hell is she and can you lumba nko no ye hwan Mama Serwaa no to hell with her. Who the hell is she? She's a nobody. She's not human more than anybody. She's not human more than anybody. To hell with her and her nonsense. President, who the hell do you think you are? President, to your money. And then they think we on my many days see a yan. You be yan, man. I yan ancestors. You be yan. Who the hell is she? Can you know so nim yansa no? Yan kwa ni be ba be kan yansa chire no. You be yan because Odo Broni na say papa ne sika na ode baaye no. Ya de bre wo no. Yes. Ya papa na mfa mbre wo no. Atim yi pa. Me despite ka say no se papa. Emedin say sebe me ba be kan wasem na enka ye ya yentem. Tim yi pa we obi onye sa ade no so. Enti me de ba say yinua na fim de bia na ahwo aba na se no be hia bi nti wo monye na abusua no nyine wanfa ama obi okokoam se de mote na sem no kan no wodi ma obedwem se monye na momfa ntofia na momfa sort myself before 1 week you know enso abu enti ho papa shi samba bonten afi obeka say despite ene kasai e ka kire no say sika no ebinum keka so odibre Odo Broni no Odo Broni na be kan say sika no ye de bre onumum na emum enye Akosua Serwaa ene papa shi be ka say no there be sika no anfa mre wo Odo Broni na emum ode bai say abusua na ngino mfo antoto bibi baby na no anasis ebia ahoho so beba nti sa ahoho ba na ede ya de say sika no bi da tonyo ma na ede ya de serve ahoho no nti oni despite edi nkomo nti sika no ono ehu sika no se ne ne sika ne de etie nyina suana nkoda na se because sika no ko different side there will be na fa sika no ye gen na fa sika no so ade ase ma ho asem ba manim ni ebusu panika asem pamocho enko na monko na muntu na monko da na se na sebe akwatafodu Yesu bisa se enkro aka wo he
so they say asidanko unse wo kasa no bete ne kasa mu a se me go jesi kanso mante won hwe ye no na ne nchen asem no koso nyina no we peni odi mante so they say otu anamon ya na opese wo bemu eba be ka asem ni bi na se de na engofu di ngofu atem wo ho no ntino na wa ye very careful ba kokura na bi ukuma se ma wo frey ta se me frey me ne brempoma na nke mfa ebusu apani na yemra no ho ne mesia ne enka ni bibia ba na ebusu apani sa ta mo twe na chinchina twan so ne brempoma nsia ne ma na ama entimi ama so nti anwumre ne wo eyim se bantima ho e ma bro se kwa sa frey me so ati ase ya ye try se enke ebeko akwa gosia ba ye na ta amko Satan esi ko hu ahemfo bi nso ye kwa ha ne akwa nji wotu na mo bi obetuo ena wano is unfortunate say nipa bi betra na dwuma no so na say the media space na omu ni mam sewa na omu edi mam sewa tem ka ensem wa enimu na omu bu mam Akosua Serwaa animutia ntina behra me ko TV no so me catch up. I've been watching them. What they are doing is wrong. Na bro say me ba Ghana no be my baby 7 years on call. You can say YouTube one and say that's why media no umura hom komisa na uma can any na ne call was there bi papa they say the adwuma no don so ntiminya kwan nko so they say in the father na adwuma no hye ne nsa na wo hwe na adwuma ama no so they say and say bibi ko achewa before say bi onu bi hunu bi no hunu social media because I quite remember so frame me bi jana message no frame no so papa yes kwasi aboaja kasa tia ne mama brempomane mam sewa video no will be a fabre me send video no man no o he video no enti me say 3 days time na mtiza kwasi aboaja ka say wono kra wo retire e ma me be TV so me kan so boa wa be di mam sewa tem na bia bro say tu sa na mo no ene bia ya man elect enti won jimi ga so retire what if this na retire but o metra obi media so na wo me super obi because nipa na nsema wo ka tono so no nya no kore but wo super ma me no a super no ebu na nimtia na sebe so so pedikura sema nipa no a o ma ne kunu no be yelumba na ate ne kan ya Akosua Serwaa fusu e ma me ne Akosua bojine enya ye kan say kakra e ma ye kwa ko na enkoso hene wo no oba bi Akosua boje ba bitu emfutu Ghana fo ani ma me sa ba bonje be kan so boa ensem o kan ina aboa so ate ase enti di akoso no chese enya dia eye enika enti pains na mankofo edi yes but yen support so bibia bedidi despite that attempt and so benya na kasetia because ensem ni bi wo ma unim o make effort if ka kwa na edikudi 1 week no na de bae so they say mam Serwaa ba no me ne brempoma nyina akono is our brother and was our support to sister Serwaa after all this ka kudi afi okwa na o ma medana sinna no and it's unfortunate to say okopi eyi na because no mo so mo wa eyi e okumase ya no mo abaho e ba be ye eyi okumase and na no panic say wono nim say wo mo fa ho akwakwachia say eyi ne be ba so mo akwakwachia so they say ene kokko yes and go for sebia sebe wono na wo shechire because incidents bi see ema ayimfu bi e frame wa Accra ha eyisu na na say to din ene na na say to you can say you can say achiame hene eni din e de be invite me any sister Serwaa brother anyone na fancy sister Serwaa busua any brempomanum say yemrane ma mehia na say to so ohian so na busua pani ni konensa manko ya na akɔhye akira ko hu anyifu bia na say to any mu hwe eno be yisu na say to dinti sa pepe ni nipa ni bi yusu despite Osei Kwame din pachoso ade Mate enti de memebusa ne say adai na saa nema we nyina ekoso a sebe wo na wo kasa edema ma Akosua ene ma Akosua brempoma ena even kra ma Serwaa na ene nam social media iso an ma antie yi ni ade because say ye ha say no
those ebinum hu ne say you work online into na as bloggers but ye blogger professional journalist ye central for pa uni say me my central adwuma na che more than 25 years and I be die media edi nya de nkofo kan ya tesem ne ye de ye adwuma nti wo hwe ye adwuma die na e different from there nkofo ye no so say me I was expecting say wo na wo kasa de ma wo mo no e na emaya na mo tie bruchi no mo fo so mo kasa ma Akosua Serwaa ne brempoma no omo make allegation bi a se be gu panimu bi a onima de no ho fi se onimu ho hwete se de wo kan ya anka wotina ba bia na se wonya akwanya bia wo ba bia na se wo binum contact kra na wo mo hunu se da bi pani no on entesa na waye otu na mo bi pen bia se bi ne se meti ye ya me de afro nti me frɛ wi na wo ka se oh wazi ja no no oboa na ohyehyɛ akire do ba bonten ba ye te se de oye yi na okoshe kokua mu anu akwakoye bibi ni ade e wo se de mesi handle asem nafa but se de na mesi hiti wa asem we se hu nyina anke de be program no de wo kan no amama koma adwodwo a je se meka bi kura na meka de desperate ye oye intwa so no mo de asem okoshe no kwa se de meka se na mo de meka bia o mo de asem okoshe na na se etu na mi hu na chire na oye ko na na nkoso yin na o frɛ sa influence why se mo ba be isu otumfo din dia sa de no ato mumra me manyiti ewo asoase ya ye kwa asoase no ensem ye didi wie nkasa nwie brother as nipa yusu nipa din na se bi wono hye chi godiri boni bia no eze madam fo ne de bia that's my grand see enye ozo be tie ska man so bi oni mo hwe enti meme point am we make ni say the wo kan sisi e no ama a convince me more since said ye kan na minim asem ne sifa no enti I was expecting say bebrebe yanka ekoso nyina na yankrofo yi ne ebinum wo hono kra na wagina radio bi so one day bi kra na nanka waka me ka asem we say dia clear say wom se nipa bi na ehhehye ne ma bi ase manipulate ne ma de nanso so owura so masidi se de esi ne tie ne se de osi ne ma tie ne se de osi eboa ma ne ade no ontimi nye sa no onye sa so nanka clear ne ho na bi na me ne wo kan so na me no mudi nkomo bia frɛ me and say de me no okay na me ka je please baby I'm not calling you some look mazin na been saying this but when me in the public say what mazie obi bi say me say no please don't go there you don't know nothing but that's what they are there omu chan to ma me Akosua Serwaa so me ka chom say de mo ye no munni asem no munti ma mo nyesa. We don't support any even krano se nipa no mpo ayesa ni se obi ko didi na tem enye wono na make obi a me support the se bi obi ni obi atem say we peni mo ya kolo don't insult anybody because nyango pompene sa enti me no se de make just me ti America no yo mu chantro eto me so se me ko di ko ken asoma me na nti na ma che wa ko juba me ma ze basa but just what they are there na no me ba ya make the nya ni bizima bodam na we no what they are say you know go with wa ni paroti na nim no wanted the wo kana sinji wase wa bodam so usani ni pa edi ebi a wo ma bonti me yina no ensem o modesha no we ye wo koto we ye wan me ni ne sa for more than 30 something years but what they are say Matias nti sisi e no de ma me so ono no nim hu bia se de na wo ka se wo moment tete edin bia ebia mo obi grand friend me say na ba umia wife no usu say omo de asemo abehye no nti opese wo de me kasa so they will be friend me say ma me na e worry omo ba kuma say Asante region to na omo de asemo question say ono kushia jeje no ti omo di omo boni na hye da bobo we ni mu di o omo bom penimfo ni di aka say we ni ko ataye tie ni we ni bia nipa no ni mo hwe na so mo ankasa ni de omo gina ba bi na omo yi hye nkrofo sa omo na ye omo ade na omo na ikwa go hu omo jejefo ne omo nkrofo ene omo politics omo de ye so they are say and omo ba be use to united ye chance we president manga say ngo person support na ngo ye sit bury amano ye no omo de politics ba be she mo she de yi ko she on the seat say de be ya president enya kwa ma because o be ye farmers ade and omo ta de ko say 13th say de be ya ye no so nya kwa ma because o ye ne defense minister de yi and I was omo de politics sorry nipa bi na say da church le omo yes na ma no enti nipa bi bo say boy innocent no ma ka asem de ahye no kwa no mo gu no fi
enti ba ne sa se nipa go mo di bebo di pana ana obebo obi a onye bi yeah lord ya hwe me wa America na meti se o se na o donate ordinary radio stations o mo enye blood bank eva mo a mo ena branch bi wa America we yes e friend evangelist Danny evangelist bibi what is evangelist ade bi akane no didi atem no wono ne bi ka sa asem bi ka ntro de to bros so adia se wono bi ka ntro ikane editor no so be se ni din so adia se wi adia se din papa yesra hunya empenifo se ntro aduro so yensai no obede ne nipa kwa gosa ni ti wa tani show image ade echi anu aba be patcho me wa ha na ade no ene ikechi kwa me apia ni nua miki freye odi dwanto aba na medical boss e wo se me paracho abranche no sense mrubi odidi watam no wo de abesi me so fa no na eche no zo po acho no de papa wo gu me hu fia wi asemo minimum wo hwe ede na meye papa kan unim ye start please fm no na obra o chentoma ede ma ekunafo ene nkoko ne ye satan ye kofa santo nim ne o mo Judas no ba wa me na nam kofa ban foi ban ye ba be ye ma 7 ho ya mount stage then ye di be radio station ye be radio station na me bros that's why ye mi no ye tikem ye test transmission ewade nko an eje ye gat anwaka bi twi fa me ne no so time here try radio station because near the baby promote nyoma adwuma onu anu nyoma oton e na fi e be ye jeans mo e coffee fa engofo ba mo age se e go fa DJs ne nyama ba mo e be ye kese agina ho so that obi nim obi asa ase no azo say mo no asa okotu anwe e kan say friends say nenchine ne nyama meni na ne ko winiba ko e ko meni ni sika mu ne ekono di up and down so that ne why na dia na we aso ha ni agro no so that say wo man na mutimu na menti azie eno kure no wo mo mpe no kure ni ha wo mo nka no kure de enye true no wo mo se enye true de true no wo mo se enye true so na which is which Gana yam pipe asemo nti we kra de me no ni sa ho komoda ye bewie no ugidi se de nti na omode lumba wuo no asa omo nema nyina ye secret asa bibia mfa ne kwan mu akwa wie se asa nipa na wo ye busia pani no ta lumba but as one in Kaza for more than 20 years enti time wa wu na ono no ye busia pani no wa say o punish lumba na ugu na nimase o say ni din no so that as enti wa fa like na tamfo na ekwaye na yi try wu a wu ye but what you say one etinya be kire say see ne kum chance na see ne kum chance Akosua ko bisa ye na ya asem Ghana no but what you say ko bisa say di ne kum me brother no e na ya asem a ye man 3-4 accounts but what you say me tia se pa enti no ntele de ekosu nyina no emfa awurade kwanso na enye no kure ekwanso nde bonsam ene bonefo no Bible say uyifo no ma oba bewia wo kun na wasel na Jesus me so me ba se binya nkwa enya nkwa no moroso so that as de bonsam hwehwe se obegu chance ni mo ase enya na wia na kuna se no na waye so that as na sisi akra no mentwa no sisi a no na no message bi a yenya ye ekra de bi kra ye story kra se ekwo dikuro no eba bonten be kan se obusua pani dada omo tumfutru gu omo ni se obesie funu no ho be ka 3 days ama oba ye yi na afidi ofre na ka kire nze ne ma na se omo mpene me mesi o nto de funu no ma enkola no ema eno so ho asem be ye de ye tosu mi enu so Faustina Fosu kroya ezo asa granting interviewer ono so ka se ni nua ne esie no ene na yie no rush na busua pani kwan odo mo fa so no nya kwan papa na more than evil act. It's more than evil act. Awa ye bone ana ensa bi eso bi kurokura mu ana ensa bi anywhere so etse nyankopon sa so that as onipa determine so be ye bone a so that as o ye bone nti won kai se de wo ye no wo ye amana affect ni nua ne blood can say sister the senior sister na say ne uncle so that as na say ne grandma
and I been a children ne man de amememfe ene baaye enye se enigye so they are saying, man, how much yana? How much was your penny was again? How much yana? So they are saying, any man be big on Akosua, Yam Canabontia, the right time, and the Radimaka, Nina Bededi. Collins say, Omon Prema, Pia, and ye be bio. Even crab, Charles Crado, the legacy now, a big jar to Hormono, or be person who used to need crowd, yeah, I just said, a penny pay, and a bit to me, I'm a quine. The TNS, Membesa Collins, the mechanism because. Ne time so ono wete ne ho ase so abia se oni pa wo ya de a na yetufo na wantia eso kwa antia de so abia se titidi eso penimoja adodo edi nsuo efrem mo no ene ese ase wasu ade nkukusu a ne topai so abia se to wo ya de na enipa kana wontia the judgment na ifisuro na eba so abia se so ase menye busuani na wo yo busuani wonim chazo wan Unim Charles, what in your friend Lumba? Unim Charles, Unim no fine, we share Charles. Nagambas, what Baby One or no name of Anana Yele, send a legacy moving. What right did you have? And I got all got party politics now, and I was with you, be our Ghana. Who got any party politics now? And I got MVP, a cheer. Now, not just now, guys, and you mean to any riding young upon our premier. Yet, MVP in our account. 92 minam Richards echo ye can say MPP office sata me brother Akosa or London one and a secretary na a general secretary no so free Asante Mampo to so a friend Mr. Jenim Boating. Thank you. Ye can say of Jenim Boating na Jenim Boating yeah Nana a professor Dubu a time as of American I am a kaipa minam Richards chance we na MPP and I'm a chair of free UP, and I'm chair because we and I'm chair Sagas here. Also, MVP, winning MVP. President go for Cortland, and I'm a general bag, and will hit true, Namidi channel, and you were friend Akosa Brempong. Rather than our friend matching with politics, name. Sagas, and I'm a twin of my Rollins. When President Clinton by I was the youngest musician to sing for them. Me papa ye NDC ni ya wujina sage so campaign and me ma me MPP ni me ofani katechi akwasi amangwa FIFA general general de ponko no ba ho a community center ni ye jina ho no ba be contenage but that's what they are enti who ba be share politics echi na ba be so obi yim e ba be bullying sister, be bullying yere, be bullying ma. You got to be very careful. When it's our lawyers now, we just watching now. One was one lumba lawyers. Since when the lumba woman, that I came in a way 2 months. Came in a few 2 months ago for Gikan and Lumba, and a more Baba consult. When you lumba lawyers, you got to be very careful. You guys got to be very extra careful for your selfish interest. Ya muti Ghana na mamu ye we man kofo ayi komure mo go za de mo ye no e dipa ni ma ya popo hu de mo ye nyina so they say mo time be so right time mo di oben kunani ani so they say na Ghana for mpani fo ayi kom mo di oben kunani ani ya popo se ma mo nteti akunafo nya bre na kinka Awurade asem nya bre na ko kinkai Deuteronomy 22 na kinka 22 to 23 Nama Awurade abu fusiam na wo so munim de mo ye na wo college amankwa se wanwan wo kwatete MPP echi since when hu MPP wonim kwa MPP ba ba ye na wonim jumadi angofo adi ya di president ye kan say kofuo wodi akonwa ni dade no wini na me won ho e wo keke kwasi na me won ho. You guys don't know anything. Omo ba make on here lunch mate omo frame na makwakọ bonyuma entertain wo mo. Ya som Ghana, masom NDC, masom MPP. Sata na PNDC. See what they are saying? And then no more be for politics and am dey aba be hye obi ekuma wa free mu obi aye ya aba na mu use sam office. E di bully families.
Enti ba omia wife no de ono de unya kwan ne nkasa ye ho ono pese oyi me nya kwan ne nkasa ye what is ye nua ba ko na frame say ye nua ba no ba omia wife no ne osu say wo mo de asem aba be hye no ebi kra wodi mu hwe so ade na nipa bia he da gaze o ye ni samina ba omia e na iko hu judge e no ma kikan say but just ade ye ni kwa me that's right e na iko hu judge atiasa na nipa ne bi oni mu hwe na nipa na odi ne bone na edi ne bone na nam se bi a party politics no use nipa ne din yeah so they are tarnishing nipa grow no it's so sad for by umiane wife no enti me so bra Osei Kwame that's fine ye de nkomo no esi na temuni ade enti now no Osei no go pay na say it's unfortunately say Ghana for said ye ni na che say aje obi anse obi anim se beba so and I said the abusia penny no ye na abufu say abusia ni na chocho mu chofo ni na ja say ye nya ye pese hu de ekum ye nua na wa ji atakro jem se penchina me me de enipa na kwose fom me me na kwose na mo da mo calculate munya mu investigations yie se mu kuma ma me Akosua Serwaa minka se papa kwa abdes pa bia no beka ya no ni nyina ya no kra na asa na tie baka cha wo se mintimi nhunu but mu pe bi minu fisa wa wo kuma obi no eya bibi na wo pa ama no entu sa nipa no se wantena se anhihye wo niema yi a da bia na wo ntokwa na wo kuma nipa no wo de saya de papa shi nsem obeka no abonten na Osei Kwame despite ono nso de nsem no ono nso ne nsem ba abonten wie no TikTok for no aba beka se hey nsem bi ba mo mahwehwe mu ne hu no kura wom despite abeka ne de papa shi nso abeka ne de ti yenya abotre se ida se despite ne nsem na oka no se ni nyina ye no kro se ntro bi wom ye hu papa shi ne nsem oka no se ye no kro se ntro bi wom eno so ye nim ti munya abotre na nsem ba TikTok for munya abotre mu ye hwehwe mu ba bi a no kra ne da ansana mwaka wodi sai no ansa na ba bontre se wanya obi o yesikani hu asam se ne nsa hye obi asem no e wo se wo so nipa ne panchi nyina ya ti media ha kontonchi media ha Ghana bi ya asofo e bi ya sikafo a mo ni nkofo aye yenwuma wo mo ni nkofo anante na ko wi ase yebu ombeso bubu sa nkofo ne kwasea na bi di o masem ba ha what is ya ba betena aye expose life da ana ya betena aye expose bi atwa beto hoda onse hu bi da enso ni nkofo mo ni asikafo anante ya so ya ba problem na solve enso ya wo videos ni wo ho but ye mfa bi meto hoda what you say free say adwuma no the moment nipa na woni ne ya ade no benya abotira hwehwemu ye na wanya baabie mu odu woni nipa ne ho asom no se nipa ne hu se okuta bibia mu odu woni ho a wasom a wo ben no kan sa no kire na ne yemhye no enti de o ye ni da so obetwe ne ho afiri ho ana solution na wo pe no de be ma ho sam ye adwuma wei beta se omo mo fight me ma me Akosua Serwaa dodo na onya asam ni pa chia no betena go nipa ne so what krom ha and wo sa esikani enti wo go na wo ye problem be na asobe we what sa ma ne kwa befa so befa kwai foforo so e dia ye na adwuma no dia tia wo enti dia ye ne dia no kura nyame ani ni momoa ye ma me Akosua Serwaa kura nipa ne bebre asem we me pesa meka ache na ede ne ho aba because say papa despite kwan say o say dem kana de wa musi ye madwuma no moma ne nipa ne kwan mani ni tifrase ye se de musi ye mo ade no moma nipa ne kwan amani timi ni tifrase ye cause information kwan obi de ma wo a gada oni ema nyina enye so ba ya wo beka de wo na be ya wo sa wo ye adwuma o enye na be ya wo sa wo ye adwuma empanyimfo bebre hu nsema begu ya tabu so ha ya so fu bebre a recordings no video ya recordo ko nipa no hu na wo beka na asam e wo se na otena se na de wo bia wo ka no de agina so de akonipa nanim na de wo hwehwe no nsa tumi aka ebu a wo du nipa nanim a esansa nipa nanim se wo ye ne investigations nyina e wo bibia mu odu bi wo ne hu nti no wo bo na mane pe na nipa ne ma hye no enti wo so wo hwe no solve asam ni free ho
dia wo so wo twe ne ho firi bibi mu a e wo so wo twe ne ho na kwan mu da ho dia wo so wo bani pa ne bibi a wo so wo de ma no ma asomdwe ba ya ye bebre e wo kontonchi media ha ba da rumba ne yire mu nsensa bi ba ye de we omo kuma maame Akosua Serwaa mo no no ebi mu si ye o made ani nti no bebre made ye enye fe bebre mu sai ye maame Akosua Serwaa asem no esensa mo boa mu bebre mo ya ade mu ye adwuma no but abotre ene kwan ye fa so ye nhwemu egada information ye na ye de niema bi sie eye underground adwuma no munye enne ma other side ni lead mo because adwuma no nyesa wotim frama mu nkwa bobomo adwuma kase pa underground adwuma na fam no behind the scenes no de ekoso no eno ni adwuma no we de betena no enkoa kakra bi abeti bia na de betena abontene na mo ye dede ye bebreki bibi ni eka ebe wi ase na mo sa mo twa mo hoko na mo twa mo hoko na other side ni so shaase ya underground adwuma mi pa wo saafo iso na basa bia mu odu bia hyehyɛ kyerɛ nso yɛ adwuma ma wo mo enti wo bɛɛ dan watumi aboa nipa na wo ko ama no no dia to so biem enipa na wo sɔre yɛ na wo bɔ ne din ɛka asɛm a wo mfa evidence bia bɛka ho dia tumi asom bi ne aka bi no enipa ma remfi sɛ wo bɔ ne bra yɛntumi sɔre da kro ne atane si obi image abrawo ne adansie bia wo dansie dia beta bi kra no a na nka de nipa bi ka kyerɛ obi confirmation bi a wonya bia a wuti social media wo ka obi na de ama wo ada na wonya abotre na wo manipa no mfa wo nkom yie na wonya de obenya ni nyina anya ohwehwɛ mu yie ma wo nya du ebi okra na montuo no kie metu no mframam ebi wo ha na montuo no ye metu no kukukuku da bi wo ha e wo se wo ye ne fom underground enti ebehu no na apie we die omo kwe mai maame Akosua Serwaa ni bi wo ha ene no ro bedi nkomo te kakra na no de abetena se gwo mo sai niema mo maame no ebre mo bebre mo maame no ebre maame no ye do ne pa beta kwa mo ne nsam ne nam so no maya mo hu odumfu kumfo e wo si ye nipa sa na nipa te ye de but ma dwene se mo kuma maame no me mo bebre madwuma mo ye no e de how bre maame no nse bebre wo ha ye nka no ho ye nka ne TikTok ne so ye nka ne Instagram YouTube no so ba bia mo ye madwuma bia ye ntena ho nka eye de wo de ba ho ba ye adwuma ne wo fom de aboa nipa no wai de minim kra sa mo koso kakra bia obete wo de wo ne se wo ne ni fa akono de obete wo ne side bia wo so obete na Instagram mu ka Sani amano na aha maame Akosua Serwaa saa firi asem we ahyase ebesi saa brei ena enipa bebrebe wo ha wo mo kam ho tim legal wife force ma mo kuma maame Akosua Serwaa no enipa bebrebe wo ha mo kam ho a omo wa other side ni camp otom na omo mam wrong information ade ayi mo adwene afiri omo nsawa asem we mu ankasa eso ensa ni wo ho ensa ni so wo ho ensa kɛseɛ no a ɛwɔ asem we mu no no doubt ensani wo ho but nipa bi fratim legal wife fo ne mu amokuma maame Akosua Serwaa ni mu a wo ma sheda divert mo attention ade free sansa no eso edi eguma pro so ha no nye din ketwa a mo di din na nam baabi ebi mo ha so mo nsa wo mu kra wo mo nsa mo wo mu no eso enye sansa no na eda ne judgment no Tia papa kwam daspas ma adwe mu se ne nsa wo mu a ensa bi wo mu a ensa bi ye adwuma no ana mudini na baabi enti yankofo bi ayivo wo mu a wo so omo ka mo ho omo pemaame Akosua Serwaa asem anya no kra wo bu frada kam ana etie mu information wo mu ni mu nanam wo bu tie de ekoso wo ma mu so omo pemaame Akosua Serwaa asem na womo bomb panyimfo bi din e de mama mu information asa panyimfo no so mo ye involve kra no a e ye ketua bi akasefo no mu nsa wo mna nkasa e wa akire womo wo ho abusuafo se ye te hai
na asama beda me pono so menya investigation nyina nya bibia mu oduwe a metena sesa me kasa me wo be chitai wo bibia mu odu a eba bibia nsesa me den ma bebo so the moment ala boso pe no ma remfi se san kwofo no so ho de nchen sika fam ni bibia enti wo mo apa hand wasa mo hunu bebe o so mtoto ma na mo fa ti wasa abo wo mo ye mpunto kwasa. In fact, legal wife for ni bi any mo amukasa me ma me Akosua Serwaa we bre mu ni muntakwa ko mu nim se de si eye adwuma we kura and me blame mu bebre because mama ya bre papa bebre o ha mu nhyeda nyensam twerofo etesa adwuma iba ya media social media ba ba ya na aha nti enhyeda ha me sa ti mu ye adwuma nti se de ase sabio madaroma ni de kwan so ase atifie na anu nua bi wasam okoti bibia do na pem na kutia o kira be yese nu aka da bi ya nya adwuma we sa ya nya ni sa nya na be mu obi ahu so hu ana wo nsam da bi akonya na ementia asikafo ni nipa kase pa bensem be fo bi da ya kun so a ya solve nso ya video ni da o ya mebo wakra wa ha ensu nipa no wo manya solution munya abutre mama ye do mama Akosua Serwaa no ya bre too much mama ya bre e wo msa asem we mpanyimfo bi nsa sosom de na enso mama Akosua Serwaa mo amokukuma no bebre mamu asem no bi bia me ba be kan media ne so bi every time mo ba be kan media sa na ye kontokwa wo kontokwa bi bia obi ani mo ni secret asem bia no ba betena sena mo ka mo ntimi nya underground adwuma kakra na mu twa mo hoko na mu di mo ho atam me slamo asem na da onya asem ketua ma ye adwuma munya abotre na munya mu hwehwemu ensem a mo kafe papa kwa me despite ho no semu wasansam na ye no kurampa munya mu hwehwemu na mu fa ma akwan so ye mo style mo fa kontokwa no enya fe emma mu nsam munya du na oku tokwa wasa kwan ni so a otalu su kwa bia wo bibi gina so but se de o si present asam no na wonya abotra ndigi ni ya ansa no abeka ni nti no o mani pa no kwan empuma bi mani dwane fam enti abusiafo de ekoso no ye papa kwa be despite watena se ehunu asem wei enkofo benyamu no me ma bia Akosua Serwaa obi a wo na su wama mama Akosua Serwaa bratete edi yaw pacho onu me ba enu ntumi nya ho hwe why mo da muti krom ha no kra da ho a mo se mo nka no ye nyina ye hwe enkofo pi ewo nsam mu a ye bobom din a omu su a omu nsanim enso bu frafratim legal wife fo di mo no anu omonam etina na we ye call information bebre wo ha mumu bi de ba abontina bebre ya no kura but style no ani se de musi present no na mu dia say case no mu bi bia adam framem yanya ne sa minimu nyansa nsemo but ye bi a yanya ne sa style na mu ye no na so cd etina ma me kan sa no wodi hwesa no obi a ne ho odin wo society nim obi di na asam abraw ano no obi anya asam enipa no wo sika Ghana ha so wo sika ho odin wo society betumi manipulate niema na wo a woni kapre na woni di na wo na wo kwa akohwe apɛ solution ade amanipa no me pa cho wo de sisisa niema we mienu sisini mienu enipa no wo babra o wo sika o wo di wusu nim sa Ghana ha wo sika wodi na wa bobra utimi ya bibia nye madodo na nyi se de nyame se wo bra so na odi na asema bra wo na wo no woni di mo bra bia e wo society we ma ye shada recognize wo sadi pa no ni ko face ampache wo ye de ni han na eko ye pani muso ye digi ni ye na wanya ne pachi aso me kasa e information ye mu oduo na wunya fedi pa ne ho wanya sa information na wie no ye wona akwan a ye fa so
present kyerɛ nipa no wompɛ obi a ne nkasa o wopɛ nipa ne straight wodi ayɛkɔ akɔpem sɛ wobɛnya nipa na nkasa na ne na si nkonwa na present wa asɛm ne kyerɛ no wanya solution kwa the moment ane betena se anyansa kwan wodi present de wo ɛfa ne ho kyerɛ no na nipa na hu sɛ da bi akora we ya wɔte no wɔnte wɔkwa cause wobɛyi nipa wo hu sɛ wɔso ne mu ankasa enti de awura no bɛhu anse sɛ ya asɛm bi na aba no wawuram na wɔso atwe ne ho firi mu a wobɛhu anse solution aba sɛ yesika bi no wɔso ɔde ma nipa no a na ɔde ama no na case na assettle ya bebree wa ha na nso maame Akosua Serwaa asɛm ba ayi enkofo ayi wo manim edi asɛm mu ekasema maame dodo na wo munim sɛ de asidi asɛm ne fa akwan so wo munim tɔkwako wo munim sɛ jejeje ha wani me wo say woni sikani na ayesa obi a no society no recognize no awodi na nne be ko ntɔkwa say wo ka ya na wanya mmaso na wo hunu na akwan obefa next time ti maame ya bre no emfa huni nsa wo maame ya bre too much Uba papa nyini ni di na oba no amfa bi we ya mete ha me kan de papa despite abekan senya no kura no ochina kama any nature exposés na eba no se ankoye se de wakan ya me ba betena ha ya aka se de wakan bi ante saa me ba betena aka ni se ya nanso mo amoka saa asam na mo pese enke yeso ye ka bi ma mo no Muni evident umma ya dance papa bia nyina so bia mu odu papa bia ibede ne abeta amachi misu minka samtra enti abusuafo sabukuta bibia mu odu a munhuru na ko aye na munhu na akwan ayeye na sabu bekasa saa na ehunahura bi ene ani popo bi na ade be popo bi a wabɔ ne bra ana bibia akɔtwe wrong people din ana se obi din dia baba nsɛmu a abusuafo emu nipa ni mu asesa o yanka nipa ho nsɛm saa mu me emu nipa ni mu asesa wo bibia hyehyɛ ne yie na ma munye na present ne yie na sɛ nim guase akwa de mu mankofo bi emehye mu no mo manipulate mo kofo bi hyehyɛ mu enso mo wo camp na mo mpɛ no ho no mo wo bebre wo ho eno mo ka mo ho tina mo fight ya na agi agu tina mo ya mo hyehyɛ na ahwi agu omo na ya sa divertical tactics no no mo divert attention ko ba bifufro ena mo fight wrong people mo yenya abotre mo ma yenya abotre asebui me say no kra ba bedadi no kra na gusu eba si ya papa kwa me despite mimi mo ni di kra nka asamda nyane ya obekasa ya metete ne ho nsam yi me ya me hwehwemu yi ba bia me ya me hwehwemu fa ne bia o heda nya de mu odu bi na ade abekasa dabi wo bompa ya se obekọ wanim na obabra no agidi en try so obi a ono so obabra agidi se woni ade papa bi eso woni ho a wo beba be se ni din sa de no enye se waya enu nkyerɛ sɛ wababra agidi nti no na ɔyɛ ade anya enu so kyerɛ sɛ ɔboro sɛ yɛ ka na asɛm na mmom sɛ wonya bibia ɛfa ne ho de a mo ma yɛ mo bɔbɔ yɛsrem antwetwe nipa ɛmansam mu abra yɛ ni danseɛ madaroma that room ba yɛ ba yɛ maka from day one because yɛ abusua panyini interviews bibia akɔso a metwe phone frɛ eduru sɛ wɔ ma ne nkwanta no Mrs. Sai. Oh yes, that is me. Edru sa me hu sa busua panyi kofi usu niema mu na ho. Mrs. Sai. Emre nsem ni si ya ye kan sa ebeto odwase da lumba. Ne yiri a ne wo Germany wo po no. Na da lumba betena krom ha yare 17 years. Ema wo baby ena na ne tie ye Odo Broni. Na me Odo Broni no. Oh yes. Maybe they be kan okura. But ya bu kwa kire na ehu sa story na se adane no se de be ye de na nipa bi hu e maame Akosua hu aye hi no eno nso mabenya odom ya maame Akosua Serwaa obi antumi nya me hweye me wish and me real and I have that right. Mi hu
say abusia panyin ma ne nkwanta na afọ ne yakwa abusa ne nsam afa anam ti no me amfa san teteme enti se ne papa kwa me despite so wo sore na me sin ne ma benya odo ma me Akosua Serwaa enti asem bi obi be kan fa ye ma me Akosua Serwaa ho bia na obi odo ma me Akosua Serwaa obeka bia no nti TikTok for kan sem bebre de fa Akosua Serwaa ene Odo Broni ti yanko TikTok for nso we ensem ben na TikTok for nso kan de fa Odo Broni Kwame despite Papa Shi ene Daddy Lumba nensem Mami Akosua Serwaa wo mu di wachi din no ene e bia sabi eni wo kakra bi nti no wo mu esan free wachi a enye yie nanso enra nsem piepie UTV no mo dodo nansa asifam o wo ma dodo nansa asifam at this point I drop pretty me na menua no me pacho ma denouncing from team legal wife why ma denouncing from team legal wife me na menua no na ai ono hu so be ni wo fit legal wife no ma yi ni wo free mu. She's not part of team Odo Broni, but me ama you fit team legal wife because enra enseme piepie UTV hol me nua drop it want to mean yebi na waje no ho chinchina time abeka team legal wife no enti henceforth that all Odo Pretty is not part of team legal wife. If on one kasa hu so be ni ho afiri mame me de me nsabe nkoma si me bo ma san so dia taamachi se ma yimi nua na afiri hey na mame Odo Broni mame Akosua Serwaa sana na say Daddy Lumba da from Gana esuo Gana cheja jono ye di na watching pewie ya Ghana Michael Jackson edi konro ash e she fridge mu sha mochuare ya baby e wose ne kra akoda enya nkoda ye no na mami wadani ofoto e the cameras enam Daddy Lumba properties so ye property check. And I do not want to believe it. But yesterday in Wahon, the self-acclaimed Mami Akosua Serwaa, Mami Akosua Brempoma of Ahwane Mama China, almost spokesperson stood at UTV and couldn't defend this thing that the lady lawyer said yesterday on UTV. Say, Mami Akosua Serwaa ne din kain all this while. Edi krata koma abusunya for say. Abusuafo pa Odo Broni nsinchen abra no Odo Broni nye ne hwe ada no Odo Broni nkoka no abra no Odo Broni ni problem bia na ono nko antena sinia de no. The reason is that hey yeta Daddy Lumba da ho a Ghana edi 1 week yensesa 1 week nko nyakora mfira yi paso no Mami Akosua Serwaa ene nam Daddy Lumba properties are onim na if you are his wife. If you were truly his wife, and cafe wawu a yedi na watch da ye ni hweye no e na won na mo hwe na japade afi na won na mo kopɛ de ye Daddy Lumba de ne de ye Daddy Lumba de and yes won na me ne Lumba's estate no bɛkɔ a no obi sa tenant what na ha na dodo saying aka won na dodo saying that on Papa Shi ekuta cameras of photo of the year and nam Lumba properties so and a woman cha enfoni woman pre properties ya go e de properties ni bi pe baby di bi ya hye and abusuafo say white hen ha ma me kan kwotena chire ho hey say me say me Daddy Lumba busuani some ye Daddy Lumba busuani pa na sama lawyer kan ya aya papa si an defendi eye sa na tie Mami Akosua Serwaa ka me nko a obabesia me nsa besi me po me Daddy Lumba ye wo maase ne e maase china me nko a me na me ka me chiro me na me ka smato me nya ne busuani sam ye ne busuani a aka I will single-handedly stand you me ma Daddy Lumba yase because this is a man that won't sanso manen no moda for 17 years. This is a man that won't nko keteso ma sebe ne ho mada for 17 years. We ye bema one no aduane mani niye ento natade ensi natade enfa adro mane nomye enhwe ni hwe bia ye ni hwe kunu for 17 good years na wo ba na wo da yes sir na wo nko nwan free Black Star Square no na wo ne nam ni nyapade so wa ma yi wo ba japade hunting
Mame, wa meye. Enti kuna na when ya bre wo ho din se wo pese wo nko na wo die no. This is the reason. Abushafo se obi ka chia wo se mam ya Akosua Serwaa wa makuna pre no ba japade pre agidi because the tie die yenim se that lumba okutawe na onkutawe obi anim enti nipa wo besie yi paso atena se ono nko na edi kunu ano wono na se should in case that lumba anya wela wono na eche that lumba japade ma one ne ma any other person is not part enti kunadie na wo pa die no is also an indirect way of praying ajapade enti no so mo ba ko ne nye bi no na say if you are that lumba's wife Odo Broni that lumba wo ye ma so Odo Broni na ma fe na o hwe that lumba njapade Odo Broni one kunya na kan ho de sen oh akwa don ko vice presidency e de sen me ho achiri me yesterday I was like mommy you are no more defendable you to me defend obi and asam ye lumba abusuani a aka me pam wo free yas me sen ka je say ye dan do ma police chimi aka me pam wo free ye na say really and I want na munyapade so kita camera ne papa shi everywhere that the lumba nyapade na abusuase hene ha ma me kan kwot na akire ho na nya wo sa ma me kuro ya na ye wa ha wo de krata e ba free abroche ba say that lumba on sign na won ware ni bio no enya wa enya wo sa ma me kuro ya ene ye ti kuro mu ha wo ti fa that lumba nsa anka wo de ma ne nyansa nko a ensa de da bia ware fo ma de nsa ko oni ni kunu na ni bufu kitwa bia no watam ni kunu nsa na ode ko enti ka ye nsa nko ade a anka busu anta kasa obu da afuo bibi na aba na obu afuo da ade nsa eba you went as far as going to you Germany court ekoko chinkrata abasa wo di jaida di lumba ware wo de nsa aba ntabushafo ye nim wo sa ne yire bio kan ko tena se ne se de hye wo a ye ni abre ye ho a wo de do nsa hye ntoma mu ekuhwehwehwe ne nyapade no kan ko tena bushafo ne pam no firi nyapade no ho eno no de call court adenya o ko hwehwe da di lumba nyapade ase abushafo apam no nti court ni niema nan ya na no court de betu dwa se wa ba court so obepre no na me se Charles kojososu se ne saman ye saman pa na anyina Odo Broni achiachigina pa am protect Odo Broni from every animguase na se that lumba edin ankofo bi bofa ne ho se wonye nyina me anka ho amesi so pi se wonye that lumba se de asie wona wode wadaka menamu this shows say Senkada Lumba, if he was given the chance to talk about Akosua Serwaa and Serwaa, Akobe can sem papa. Because hey, na nipa won sem kan. But due to debate, edi, ene niyema bintino, what ni mani bebide yem edi she enyumu de trotro nyuma no de ko wu. Na kadi enchada Lumba ka wa nyumu se ema busua ni remfi Akosua Serwaa. Asam na de Lumba kan mo ti ase. Se Akosua Serwaa ben na anka obaka se gbo busua remfi no eba ni sen ena okunu ewuo na agese afa na busuafo ekwa kai ne yere akohwe no ansa. That means that Lumba has stated indirectly in that statement that that woman is not part of his life. But whatever the case may be, you know, okai papa bi amaame na ye no enti se wota ema busua ni remfi no da akokwa wo ben wo nie no won na wi abebesere. Sa Akosua Serwaa akada Lumba abrabɔ ho a akada Lumba nwu mana busua nkohwehwe ne da enko kase ye kohwehwe ne na remfi no na de si ye ma da Lumba bie na no in the latter days aka say obebo Odo Broni abusuafo din wa anwumam se wo wu na okodu nyame anim a obeka de abusua na ya ma wo mo e wa henwo ma nyame ne is deep. Prince of Oriata me bodin wa henwa mu is deeper than deep. It's that Lumba ended it by saying, so order for power who are mounted. Son of that Lumba indirectly no can so much na yanti. Back was a prodigal son, me banny who among kind among corridor. The Babacos was the me baway, me wuna me dredge and anima, me can't dear why actually jano. 2 statements. Now, Timothy, and I don't feel like he was indirectly telling us that that woman is not part of his life. Na never wua. Onenam. And now we are doing. Share properties.
properties that he made some in your absence. Properties are yeah bra na won kana bra bo ho. O kana bra bo ho a anka nya fe mi tu nya fe na me kunu nya me kufun konfon kwa eti do. Obi un makwa hwe ni properties. Sika and what that's fight to and Crawford did that's fight attempt. Uber that's what is Osei Kwame that's fight interview that. And copy another patch of Osei Kwame that's fight. Osei 15 years. Now not to our muda. Greedy bitch. And so about Sika Oje. Asia. I think I call not to any did that's fight attempt. Meanwhile, I could discussion with Chesso. I in the car. What's it be my dad, Papa? She has say. Papa, she no go for a car, bro. What's it be my dad? I say. What's it that that's what I say. Because of the was a war. When you say you were Chiwate, when you ya, I see a gentleman, you stupid bitch. Me papa say I'm cool. Azana February aba, kwasi aba from July. Muji do obi atem. Abuwe. Eya dan ani bibi ni wo ya broni ba, broni di na dan so. Ashawo ni ba. Wo de wo pe, e no obi nyama wo. Won kwa na wo kuna wu. Ana, me no shabra so ate. Stupid bitch. Irresponsible woman. Foolish woman. Fauchini no kwasi asem. And when you answer to say the yetu ya na yesi wono. Fafuli ya so. Oh fui. Why you will be what me do will be at Jimmy for or a stupid woman one name answer crawl for bar to bottom knee and yes some that they are with the lumber SSS and yes some when him that a kiosk I want him so Korean yammer wabe that's a quasia bar would change nine. Social media for the two for who you have for we are quite